onim se Zuleka na cry oba na say ai me ade ba ko a omo amunim no omo munim di omunim manage ho my life mu pa research sorry ahomache mabom pa ye na my research bisua de pa ye betra ha idi agrosa no bisua de papa enti ene ye behwe legacy ye ni ho a edien ne ye beka fa ye ho abusuafo obetimi akopa adwuma ufrifie bem ubo wo papa din na o maame din am so oh ehun hia so beba interview start adwuma no obi so ho a ubo din ne atwedua usi obi mo mbebo ku enunti say ye hwe ya brabo ne ya setene yi yemfa ye Bible ne kenkan 2 Timothy chapter 1 verse 5 2 Timothy ye hwe asem bi ewo na ye di agina so 1:5 2 Timothy 5 mekai jidia emu ye den na wo jidia efra se efri wo nana Lois ni wo maame Eunice mu na me jidi se wo da sukra sa jidie numu sa ara. I have been reminded of your sincere faith which first lived in your grandmother Lois and in your mother Eunice, and I am persuaded now lives in you. Amen. Why na kasemi Apostle Paul and woni Timothy and nantiemu o ka kire ni say minimu nana Lois se na okura ni gidie mu odin mu ena minimu maame Eunice so sa ebitimnum sesa su etina Apostle Paul na wonim Timothy nana abrewa Lois ena wonim wo maame Eunice enti wa expect say abrante Timothy nso beda sa su ni bi adi yen edi ne ye kafa ye ho si ye wo hoi se ye ni ho a edi ene ye beka edi afa ye ho baby a ye ko wale eti se upie na abebo maame amane ese ni pass mesi so be wa me a o maame benya akukudu aka che se kofi ko wale adofo a ehwe me a wo munim achimoda old town baby a na ye Texas efie bi wo ha me pese me body uko ha enipe wo fie wo nyina wu from maame fo so abesi nananom so omo nyina wu e ma ise nipa aka wo fie amro miensa maame abrewa ba akwa na mo bi wo tu ye ne maba wa brem nti efie na edi legacy ene edi jaye ma nanse na abrampa me baby frame so oba me di emu o TikTok aso person ne me kasa ena me ne kasa ena o se Facebook ya ena ko share brand TV ena ne kasa na brand ten so obi ba fefe bi agudie bi o te ne flatim ye na dwuma o ye makeups ne adibi no se brand ten so be wale no se bonda ko ena brand ten free Italy no se ada o mo be ne ho ade no no ho abusua wakoma wade boyi wo fanom akowensafo ni nuanom manom ya bobro ofri bedu side ho tres nsoko area o si asemasi eja utim se bo abamu wa ono wabre anante forma ko fe Libya kachese eja wudu sa koto abroadu anim abrampa oso mbe no hade wie na boy koy osema boy from na me gina dom cross fatu video na me hwe so gina dom a chesa wo ha boy di wongam osi baby o te flat flat omo mutiti ompo ni mo bia
opia okona dwuma we na boy maame so beba besra no no sebra maame bae o si obekwa dwuma obeba bia na maame ya eti omo mo tete won ote bi mu flat ano ene wo mo nkomo edi asem ni wa baba baby obenden o se dako baya na si na fifre maame ya buru se sram eno se antia da o se ha ibusa ne be kire me baby abeto apetese ne we ko tapetese bi ne me nomo se be ya ajabre wan me didi ne ma hihye jem se me ba mase hukuma se ne me didi no se ma na utumi ko petese ba ko tonsa ebenum wodi e so obenum a wodi tenafie ne me ya me ko akotabro ene ye ne saade ma me dia na nka oye shabini o ne mbusa ne se saa wade we no wo ko no wo bo maame amane o se ani maame de obo na mane ne maame na ni kuofuo mba be asede ni boga na fa ne kosia enam se ne fa ko bo maame amane de e kosui cheso se na brampa boy ne mane nya haban entegwe ena ase boy no na jamefio onu no wafiri mafi etu okasa nso a eduro bi anka de ene nkwase semse basa abusua edi ade ne ye chichira to agya ye ma to vi sense one pass akore o investigation here ko ba ko to sa akwanhia mu Sompa FM ko be ko edi ne ye bofa ye ho efie we mu akronfo efie we mu adwaman o ma wale kura na ye fa wo yenso ye kasen ene yenso ye kadie ene ye de agya ye ma said the apostle Paul ka Timothy say minim wona na Lois na minim wo maame Eunice said the no amutie etiminim sister suban no wo su kura bi abusuafo suban pen ene ye de agya ye ma maame fo bi ntiama ni asema ye mama edu stage bi esuro se be kom asem maame fo bi piepia ye ma emo mo twempana twen a ko mo branso ya kakra obedi eti wo twa sabi ebedu baabi nano case bi a eba ha ye di atwam ena bi hia boy ne ba ko shege ya ho ewo kona ba na mi ko shege ya ko to fufu na boy ne ka chem say mommy asem bi say ni amudi na maame ne ni we ba na de omukọ we ba na de omukọ we ba na de omukọ etimi de dan me ka chense wo hwe yi na said boys ne ba wa ya ne omukasa wikasa no wa hwe na da ko yedi ni doma ne ba ne omabiem edi esa na wo 20 saade we na wo ye no ebedu baabi ye de ensa betene wo so ye ya mai we esi so tumi kotwempra bi ne ama won ne se wonnim brono bi kra wo so akofa mpra ho a wo ma me mpene wo fa mpene because omunim said wo motie yen ye den jesubampa babi a wo betena babi a wo be yadwuma ye wa famu de sabe nyon ade wiase bai adwuma kro no nya wo de ya eye den a obi beko obi beba but ede na wugya wo ho fa wo mark mi free classic FM me tra classic FM 10 years am here madwuma ya me free we me kwa me ni me ayi obeba na me ni director madwuma wura na Franket efe kwa me ko tachiman say a metumi akobo wura classic akotra konso achi because me ye madwuma 10 years man ko live da ebia na me kosra me ma me achi mo dan na maji bia 5 days bi na say ye gi leave atena fie say 1 month empabwa mi jawo ha classic no me tena ha kan pray opie no watimi ahye sampabwa no omo etachima form wo tachima nyina betumi atteste se no kore na make am me mpabwa mi rogu classic FM tachima opie ni wa watimi ahye mpabwa no me bo me bre yi me ye adwuma no yi makomam ye se de sese me ye ti magya idi ato wonso ba bia wo ye adwuma no se ne wuni ho a ede ne be kafa wo efia wa ha dan wom wo kwa ye de praye ye de be prawachi busufo na ekro but obi so kwa na ne fie wure su
If you to catch and me bomb pies how a baby who be free and now one cast away then. Who called him? Ebusia at the mamma, Mr. Champo. Naya Casache, a mema. So, mammy, me dance. Many piano me de show. Maybe BNT. Metia, a tear for ne a refunia. So, mammy, and never bore a sem so power. As some aya a moon a drew. Na ewia se no eso pa na enso so no ye mudodo no a ye nkom lemum ye musa senti a ye nkom se wo baabi ana wote baabi ana wo adwuma bi mu ana sabi wa ware na no makra mpo ne uku na etia abrabo ben na sabi wo bo ede ben adanse na nkrofo ebedi afa wo ebi anu akọ bia bi mi kwa akọ na yakacho say abrampa be abrampa no ya asabi sei no ni ebe ka fa abrampa ho no se want to tumlika ye beka se bi a woni ni suban epe ti ni me person na mekane se Onyankopon aboyen edi bibia e fata ye de be bobra e wo wiase edi amaye na etoje yen wan se ye betu ye boase ni ya hyehyɛ ye niema na ya so ne ye ya hyehyɛ ye niema na ya so ne ye na ye de ho toto enkrofo bi a ye nnim wo mo ahyɛse ye nnim abusua ye a wo mo firi mu ede a sof maame ya hwe ye a ye bekɔ no kwa se ya wo emma abafie ana se sabi abusua bi a ye firi mu no ana ye ni ankase ya brabo a ye bɔ no ye bebu sa ye ho se enti se mi wu a ede ba sem ye beka wo meyi ase ana ede ba sem na me ma ebe enche bia na obi edi nkomo na o ka kire ni se na wo de adaya wo be wuo pa wo be jase na damfo no wa enka ye be tunu hu fi se woni adamfo woni obi a ye fan machi woni adamfo de nti so be gina wa ne me kan se afokubo eye esu a ebe wa brabo mu a esesam wo hyebre wa anhwe yi a wo be sua enema bi a wo di gya wo ma eye ade bi a emmoa ebie mu so no awade kura ya ye ware legacy ben ede na wodi eja wo ma ewo aware mu obi won ma o ti ka se me ma amani me penti awade kura me nware already na ekoso legacy papa no enye obi so no wako aware ne be ma no so si obi ba so na etim adentia if you say ni papa legacy odi ja no no obu ne ma me enti obu so aye so a sebi wo fa ne ntuma egu ne kwan wa na wo kọ enti akwada no aye a waware obi aba ya na ese wo hwe no wo hwera mo pa akonfa kra no because sana ne papa e de ye ne maame e de ba de na wugya e de ato ono mo a ya sebi wo ba na abusua na wadwuma mu efo e be hwe wo asua sebi so wo ba bia na se wo firi hono mo a ese se enkrofo bi afiwo na wo kokra so a yetumi de wa che se enipa semesi we na no wa se na ye kana sem no we de wo ba no obi a epochire ne na wo de shop fi se woni ye ne wusu bi a ya wo de na de no emmoa tene bese me kan se ade bi a ye bia mu ya nwene ho ese ade we se no da che no ni ye we no se mi ni wono mo a ede be nsenshaso ne beba afoforo eso me enye pesani nkunya me enye se me sebio last ni kondo wenti se me ye adwama mo wo ba be sia ya wo sori a wo hyimu a wo ma enti ne bi kwa na wo mu brabo ne kura ede be na wo ma ne mantemofo ebe kan fa wo enti se ye hwe bibi ye pa say ye to no mo ne kuma se bonten so obi tumi efa entuma gu ne kon ye woni mo ase ne wona mo ase ko wa eni nam kakra eni se bedwama mo kakra nti na fe ne ya to din enti da chi bia no na ye didi wo matem te so fa me ne mo se me sene se ade bia ye bia no ye peji ye ni hwe Yesu se ne wuyi quotation free bible mu no na obusa ho se enti ne mi ye nka Yesu ase nka me ya na
na say yesu wan se ntimi nya de na nya legacy papa e betimi de agya ye nchirima so for me dance me so me dance ame ya tetema akasa kire mema ma me dance na nyame nhya opi ena asem a wayidi abai e kansem we mu odu ho asa wo de asem bi to pono so a obi adwene ho a nipa no na agye ne nsem sa asem a ye ken e ya asem we mu oduru yie na abrabo a ye bu enfie du bi a etwam wo mabrabo mu na mpanyimfo ta aka asem bi a panyin bi so kan bi ma ne to madwene asem o kan ye ne se moja emu oduru to wani hwefie we mefie we wo hu se suban wo honi o kan na mitimi defend sa abre no me yam so yo ebi mu na tesa bi mu de omo ntesa kopem se mfie du bi beto me mfie so a me de te asem kro no ase e ma mi sua ade bi se wo kofie bi mu ani nipa bi akwa twempena na ase mo kwa ware a mistakenly awo betimi aba enti abusua kro ni suban omo dan na di ofie ha no obi nkyere sa akwada no se suban kro enso akra ni nya bawia te sei crane ubehunu se wa sha se da se suban na di ensam wan panyifo kan yi se na ye no kre ensam yi bia na mire bi kro from asem bi si mintimi nkyere ba bi kro maami bi bu kro from ene ye di ni poster be fam down na ene ma obi obetwam bia maami we na wei maami we na wei maami we nyanye maami we na maami kwada mu maami we ba na chase maami we na bi mo so ye maamo nkasa nipa wa wudie e wose ye kan na kira asem nsempa nanso still and someone na ekoso nyina de fa maami hu na yade enye papa ono nso so ne legacy a wono nso so wagya si ho a wode kro ebia na ye kan sansam a ye kan efa dwuma yo ho empo baabi a mete he makyerɛkyerade ya wokɔ enkwala ne bi so omodan na di bra wokɔ no kra kyerɛ sa papa mitimi twa na wucha no wo sa suku kuro ni mu ensam a asam a ye kan ye ensam a ye vital yentoto ye chinsusu yie enkora ya wo mo no enye sochen obi e pe papa de amaneba eka obi anko na nka ne ba na nyina drum pempenso anka ekron enti ade bi anka akora ne behia e beboa ma akora na dru ho no ye benya na nka ye de ni nyina amom na nka etimi aboa ma ya ye sa ade we num nyina no die ben bio ene ye betimi de aka ho a daachi ye ni ho ankora ne beye eniama ye sunsunsu aso ama nkrofo adi ye ho adanse pase nipa asomasi woni ho de ne nso ne mai wo hwe wono mu a watete wono mu ye nyina ye ntie nsempa bi na ye mfantu ye hofo na ne nkoma ye die de nyame se ye nka nokore emu edu ye pa ma bedase yenso ya dase na abrampa etetema ne akasa chemema manledi medase pi nyame Israel na ye nchia ye tiefo manledi ensema da hono nyansema ye ensem kitenkete de nipa bedua bia no na utwa manledi ye wo nipa bi wo no na wo pentema twam ye ka krono obi wo fie ho e ma asem wo fie ho ensanwe wo fie ho chese abrabo funu bia no ebi e wo fie ho eti anu ye din a omodi ato wo fie ni so enti se wo baba so okoware na pani bi ya sebe onim de ekoso wo fie ho no ho a wasi fie ho na akoma wade na no bi ni edi nkomo e wa haye na ne ye ka ye kura se kwa kura ne ye fa so na ye ware e ma ye maye na nanom ware e ma ye ma manledi efie bi wo ho no mo a suba bi wo mu nti pani no ma ne na ne banko warem omo pentokwa o ma gidi se ntokwa de wusi kromu ho a na so wo pefie ye pentokwa o ma ye ho wusi kromu na so wo pefie a eye nkwase asem koso pa de ye ho enti pani na trans se ne bebe ware de anya de obeti ase eye din be na wugya manchirima wugya din ene wo begya ho akọ na fe abeye kambi na dafie ho enkola no benyini no na edi wo machi manledi ene nipe e wouldn't titie we ma wo mo no omumom no mo bra so a beboa wo mo pa first no na eni ho enene aba enti maya ne mema etie no sadie we sei adi nipa bebre dem amene nipa bi kopa adwuma kra enam kuro bi kra no ofri so
malady kuro ofiri so no kra tim ye ni free ya gi ni free adwuma mo edin kuro no ofiri so kwa no eno matutura sem eye ekoso okuro mo nti no oso obepa adwuma nko qualify bibia ba edin kuro no ofiri so ni timma ya kasa wo adwuma ne yemfa wo enti nei se wo bo obira bia bo abrabo papa na debi woni honomo a ya kan sempa ewo wachi malady nipa bi agu ama nei ye bo mu din dimbone ebire bi na social media ne nam ho ya si awuraba bi agu na ya ye na daka malady ni aye ni tabi ya ye ni tabia malady chese sasam ne die ji pansem obi wuni aye na daka bi abotoro na chese so ope crop aye no crop abei die ya ye ne be ma tabia chese adadie nim ene da me ma ko na me na me ti asenti no ni abusua malady enti na wo kan se mi wa ha na ye o wuti di be na wuja na chirei enchirima beto aso maami di o be ja ne so ndie mema tabia de on fa nya hwe wo fa ne semfuo ana ko ozu owuyi malady no ne di ja no kwai enti ne mane ne nananum ne abusua kra no enya ni wusem na wodi agya wo mu wa chire enti e be sra brabo bi ene wo bono hwe ni yie ene na afri se efewo achire na be ye din bone agya wa manchirima malady ye won panifo bebrebe ewo asantemem no Ghana memu omu begya dimpa ebisu begya dimbone emfa woni ni sika wowo ni dimbone nti obi mpese ne baba wade ni fie ana na adwuma kra ne baba ye obi su di ni hiawese dimpa wo begya ye nti pani ni benya na ne ba wale fie ho ana se ne nana bisu ko fie ho ana ene ne ba ye se ye de ye mfa boga nya so an no ene momfa saade onya desuade ohun se nei malady ko be so ma se enko wale oba emfiri ni krom emane ba Isaac na kebe enso se kro na wo mutim na ma wo na kema go malady enei mianka ma panifuo bi enei o matwetwe o muti abrose hu apenti colors malady na sha tade ahwe o mu enhye wo hwe o wo hwa tade ya wi wani zu enyi na fe wodi na mu prada ni fie kwaduonum wabewu ama ne mawo ewo nananom etimi dade di pie fie malady sankoda no eye die na odi jawo mu pani bia sorry fra no petututu bema o pedua aduma kira kwan akwa santi na tutontoto wa buruche sram ne ma esua ede na odi jawo mu enne bible mu zema malady odi atudwa yi ebroma nke be enye obere malady mesi nei eye preaching da eti nipa bia wo tie ye no ontie ni ye abrabono se de obaboni bia no malady no ane bedi wanim de obegya no eno na wo ma ebeba abesua malady se de wo ka wo nsemi se de wo hye wa brabo ase ene wo de tachiman ade nyina be fam yi enti me nkoba se senka wo gya dimboni a enka nei adwuma wura wo betime ko hye akwa na kasa program atachima ho hwa hemfo amoba what I say tachima traditional council shede yi bas eba bebrebe no ma beta machi ama na ye fe malady program okumasa tachima traditional council ye nyina ye ni tia me wofa ayi o se re konfia me otoso nan nya ewiai na na mechia wo kwan tachima man ai ni nua pani nana Steven konfia me ofa Steven obeyi bas ama o maba ama hemafo na ese wabo sunom abeta wachi tia guso bas ma malady zamenya bruni so ati ase ya wade na meko ukoi na ese wakoya bruni afra eti malady de ne ye kan se ana meka ko se ne se tachima no ukoi na akogya dimbone a anke nei na wo ye program bi a wo pese empanifo meta jinko meba obi ema e se dimpa an wakogya eti ye besre ye nuanom ye maamenom ye papanom abusua nyina se ene ya ho ode a otimi ko ba no malady nya de me entretre nsa wo so o enkyere se sa be man na be anti ana maami ana bebai onu de ni suban ano no wo ye obedi watem ama ne masusu abesua se suban no malady aya awerho sem o ukwa kurase ni e pointi fie bi se fie wei ana so ko warim efie wo ma no ya efie we nsan wi malady na ya awerho sem jadi pa maami ne na nei munya dimpa na dabi mu ni hono mo a enkra no dina bo mo ban e wo mabrabom malady nipa bebre o mabrabon ko yie ye nei wo matetia pansam
enhu ho no nyina eye jai o ma beja di mboni amane enkra ni pese o mo forso peja o mo ho enso o mo peje mpija o boss we say ina so masifie na afredi ai adwuma ne ye ne mfa wo agya so masifie na afredi ai ne ko so abo ni dia oti dabi wo yan interview bia enti bese ne korko ya adwuma yi obi so ko bodi atwe aba yes mensi ho kra o da besi wo kwaye no be fa so wonya hwe certificate e kura so ye kama ye o se nka qualify na akọ eso yes mensi ho si ho adi enti na nkwa de yes si ho una na di mboni adi awu timi di awu akum nipa nyina sie ne nyina no ebeba abedan so amene wadwuma ye hwe baabi a enye yie etie maame ne nananom mo ye bia mu twa so na nei mo man koda no nto won na omunya dimpa ya dabi no muni ho no betim dia bobra ye kase ye toa so akase pia maladi ade beche enti ye mani party wo mo ho ase se jadimpa na dabi utimi meya nchini sie wasasi so nipa bia obekọ ye won pani ansema eye negisem ye bo mu de ne kansema eye nkranhyesem emma wuyi wo mu di frade bia wo ye mu a enye yie yetimi de omo hoahoa ye ho ade na wo ya ye de wo hoahoa ye ho ye woni pa bi wo maladi ye mpedi ni kura tie ewo ya brabom nipa bi wo so ye pese wawu mfie bebre enso mitimi ka se me nana ni pass ma si afa na utirima ye de obi oto se ne pani we se wo nana no de ne sa na wo susu tie ye mfa sa su no enante na dabi no woni ho no mu a ya bodimpa ewo ma ba wa isi so ye nkola na me nana be ma achim ko nu busa mi se na ma yesi umprani ni pass ma si mi se aso twa ene enye efie ha na mse na nada ose sangrofo edi omu nu abubonti obekun yes trabu bi no o keke ma hunu nyina omu du abubonti na ebi nsifie ha dabi enso za senye omu nyina na ene tesa ba akofo bi bone okoye ene ye de atage akosa na abrampa ense na anu dwada ye case bi sikana ay eboboba mani medu se akato de bro na dru wa bobo ano aya o ma no mu di tv ne yidi agora no mo osere wo betimi adwane utimi nwane sompa o me se akato ne bro ya so mu anesa ye kura ni duam ti adwada de besi ano ebepie eti wo hawo amaledi so obi wo hawo a namba ne gu so no entrefie na enwu ansa obetina fie ne de homa hye o mini mia wanza na beba namba ne gu so fa ne frɛ producer na ye ni nkomo entrefie no asem maladi ye boss dwada ene da bɛyi ene ya wada de da fe ba branti ate amanfo na wo dibika bia wo mfa satellite ne dan so bɛbi obefa bia eno no aye ko so kana numa asem a opese wo no ade ne ho ko enti de besi ebenya si dwada aba mpa be fa ko so kakrama ye I try to be na said you ko na aso amejina 0554931930 0548931992 abisafo etema. Hello pacho di enti aju so ma me nyame sia why obatampa e shop papa na ne da me so be show na kupon sia me bo ba so e wo ni e bia na me ka me sa so show what TikTok pa so yo yeah that's 0554931930 0548 Reverend Dr. Solomon Kwei Asinfosu Reforming Ministry papa se wo hwe na solid in cry mecha hello pacho ma oni so kakrama ye why hello Pacho, good afternoon. Afternoon, Pacho, into you. Sompa Nkomo. Oka Mufia. Obia ni Mufi. Na me bra ba ko ware. Mufi. Enti all na ye call ya ye bo Mufi na ape. Papa na ta ware no kra nsa no. Yensa. Na me say eti Mufi ni ntino. Waso ye ni se chi. Tanisha mo pa medama. Am rufie ye pani a ono so bo ne bra ye pa tachimaya. Ni din da ho pa. Hello. Hello. E pa cho udi entie o.
Yo, Abraham, yeah, because I feel You were Abraham into. Yeah, Mamma, I mentioned. Sir, in fact, a few months after I was doing my friend, I'm going to do it. And yet, the DNT, that's a bit you. Now, Bible says, you were 5 days. You had January bonnet, and they were good you. My young in Chima, I have sold a movie. Mamma, maybe I nip a power home, what you mean at the Tiana and this, and Crawford, your mamma, only a chow one. I have a Emma. Yeah, Emma 5. Emma 5. Now, so it is a air cost with you, Fanon, you know, any sign of my name, you can't hold me. And then, Mini about a far or bar. You cost a component and you also get a public deal. Because Munquia Humbuana said the Mupes of Mayan on the moment. I can't make a second. I was so more ever solo. Now, I would two for over 2 or come. And you can say, Let us say, Radina Nina Kupun Shrow Bibri. Hello, hello, Mammy. Me Pacho DNT. Obia from me teacher concern. No, and Coco, my child, no, Coco. You teach TNT. Are you, Mammy? When you go for it, I'm a pa. My papa Mugusu, year. Juma teacher for an yellow. The mook as a pan or crown, and I'm with you. I have yet to Timo Frey, yes, to Christo, yeah. Church, our month for no. San, you best friend say, a part show. Would be a deep papa. Would be many of this year, you know, this year. No police, or do a cry, opening would deal with papa, and one almost I don't know, you're pressing of the papa, and I'm one for that on my gun. I had 2 important and couldn't anymore. When I'm in trouble, not coming in. Bye bye. Yeah, that's say hello. Hello, Mama. Pacho DNT. I have a friend, that's for you. No. Maybe I bomb Uncle of a mountain, passing in which you have a yeah, I am quite sorry, and I say, I come at the quite sorry, I come about for me. Maybe I will came Friday as some case here, Mr. Kumi, a flow happiness. If you will be a friend, I got her. You, Nepa, Nema, or Ubia, Yanko, while you be out of him. Mammy Agatama. Between Oberford, yes, it will be as a stop. And I'm the iron side. Until I get in it, you're putting Uncle Pompa as an candy. The big first one, a boy and a Dutch. Good year, you. It's me cats if you be moved. If you women are walk. Hey, and I'm a sister Pia can say to the beer. Who call Kuroma and I say, who be my while and only free crowd on Kuroma. A bet you who I to be south say, hey, no more country, never buy where Musa and or buy it. San on should do what you call Kuroma, no, so you better be a children. Nina, and Tinano Yanoa, Yan Yahono, as a Rabraboy. Nayan Kabi and Chirema. Hello. Say, Annie, Econo dear. 1. Hello. Hello? Yo. I'm sure I'm not taking but I'm not a boy. He said,
Omote the son is that you put no fee and then no and yet and a papa, young cocoa, from Jama. You call Honoman. Now, my shares had been the Mineka traveling. This is a woman in 19 Kukuta. Woman of my friend Kuku and my cover of you. Yeah, that's it. You're for the chat on Abrampa. Hello. Me patron I also. Me patron na minister mo bebre. Joma dia mo die. Na na nkwala na aba na die, o mo te se ka ne no. First ni dim kwa di tru. Se be bo di kwa kekere na o yede. Na wusu ti nkwaya die die be bo di. Te sa wale ya yesiri. Na bo bebre. Ye bo di a. Now, I'm so but the book, do not be able to. Now, so none of my men to the book for Saturday. Tinami Shilamo, the more cane, a Bama could have been to us, a some mammy cane. That the other motor there at them, Papa. Radi Shilamo, Namon Cassia, and Guana who Castellana won't see no, would fear. No, so yada se ubaye yada friend nyina besia na ya kodi asem case number 1 John Blay ayi na ja John free baye sunyaye Bono region why no oba ne kunadu Monica Yeboa ono so sunyaye hwa Bono region kwa abenko Ejable. Pacho, by show is why Bible Quran. And be focus ya kasa prequisition up in body apede. Pacho Bible. You. Ko ya sole. O ko ya sole. Pacho me ko Christ embassy. Ah, o mu chia se so dia brofa sole. Muninjia. Munjia o. You peja ko sure. Bodin eyeme. Eyeme. Bodin John. Okay. Sa sama me be kan. Kretro Minitro. Ina me boa me. Order. Eja don, asamba na dia ba. Mame, we dey me nkwa me sempa. No correct. Me shia ba ya bi. Hey! Emeshia mema, emeshia ma. Eh mu be wu. Wo shia ne pratwim ana wade. Pratwim. Afie bem. 2018. Okay, yankwe. E osunyan wa. E osunyan wa. Bro no bi a efe no Oheneni Jan. Okay. Ehona me shia no. So me dey epe asem etu nanim. Nti me ne try no within 2 months. Eno be kai all the 2 nanim say onye. Eyeni. Ni abi mani. Chese. Eh. Na dey say Lydia no mejawe. Any possible mo 2 say wan polomo 2 no mejai. I know. Yeah, tete braso de na wo so ne efre ni sikio. Yeah, the way am I. Na de SBB di Lydia. Any possible lotu. Eno mo no. Wo mo we ni sen kati. Hey! Egu ya bag im ni esegu ya no. Yeah, we say Jan 20. O mo awi. Hey, asem bebe bi. Yankwe eja. 2 months pepe no so onye. 2 months pepe. Na wo na we de adwuma. Pacho me yes I didn't do some. No no eh. Ono Michiano no Michiano no onye adwuma. But me busa no no kire so osua adwuma. Nti bia me busa so osua adwuma no. O kire me madam kro no osua adwuma nti me ko busa madam no. Say ampa say osua adwuma ha. Na o say na madam no say osua adwuma but okay. On hwe so ma adwuma. Kubolo. Yo, tieja 2 months no so. 2 months no so onyem. Na me so okay so onyem dia ene
so me obi a me nkwa me madwuma me master me ya apprentice me ameti ma hwe me ba enti no wo a me de me hwe me ba eno abaya na je sa 2 months wo ma wanyem no ese me ko hu na wofo na me ko beso ndi kotuma busuafo anim na bibia wo bia ye moye ye amamre kwan so nti bi to abaya na nim no na me bisa nsa ne maame no wo he na o ka chem nsa ne maame atukwan ko kekus nti ne maame no ye de enni wo nti na me bisa nsa na ne papa fam so na nti ne papa ye de awu na me bisa nsa na obi ani ne papa busuafo ametima kwa ko si ne so na ye di nkomo na o se ne suwa bi na wo sunya ho na o ye nurse ni na me so ene mpese me ko hu ne suwa no na the SME no cause me mpese anyin se no bepie before answer ready ti me ne prepare so a wankyira me ne so an oye die ni oye ne papa ni yem bruni e na ne ma me free infante nti me ne prepare so a wankyira me ne so an ho nti one day me on na maame free infante aba na mzene sa dia o me nko hu no maame no na itu na mo ko ne maame na ya ko maame sa me fi sunyam bedura na maame ne ntimi mama ko aba mo maame ne Baah na mo ko sunya ho a o sunya ho a onu maame ne ti sunya ho na eyi na dwuma o titi take it e wo sunya ndwom entino me ko e wa mo akwa aba wa mama ko aba na wo ye die ni me ebunu ni okay free bunu kuro be ne eso brikum tikasa yote ntipa okay good mo kuro nkasa de o kan mani age yenko anim so Abraham po onye odian ya won trafa akwa de wo tu America ndi ya ko fi ne maame na ntima mama akwa ba na o say me pra ba no ka chance maame ne ye ready so obejime e wo fi of course more than 2 hours so baby do nkomo kra on pe mani nkra ide ahwe yes oba no school no bi na konyam oba one na ma wonsu onye hwe na me pra ba ya say ne maame ye ready na ma ba ya tia ne maame say onyu say wanya ho ana ansa maame na attention de e fam so ndi wana maame ne be sha say na nne de abaya be na abrante be na me be ya gude na ba hai abrante be na wiabo ni nti na me feel say maame no praise me unze akanfo wo sa kind of you o say abrante be na ne ban abrante be na wiabo ni mu like no awia ye den awiabo ni mu awia na awia bo mu na ni say maame me nti ase nti maame cha o kan say ma ofio ndi wana me ka cha abaya say maame I said the oye me mu then ekoso nti hana me ankasa me bo mama ne me introduce me ho chere baby am free maame ne de wa musa akwa so wa musa me kwan so me na me introduce say yenko na yesi kwan so ndi wana maame ne be ka chere me say ne honhon ne me honhon mi nhia e wo na Kevin the talk show run bla no me trans answer maame no oni mu baabia no Kevin talk show no maame no oni mu da no wo hu wa no hu no hu nhia o si ne hu ne me hu mi nhia bi nie kwa wade abusa kwa koto mpo de se aka kire nti be fan to sport ba be trans play wo de trans na hu me na ba nso to asa to aya kase e wusu dia wotu na eshegi sa no boy yankwe to ma me e janfo ba na enyaro nyina be dwa na nka eti aban so a kasa yeti na bebuom no mi nkyere hwe to ma me nyagopon sha opa ena awia ye be chia etiefo ne ahwefo enyina na ode da we dum yese ya eya na enipa bia wapomoden ho asem ane eni ubedi nkomo hwe ya tie nie emfa wo life na na say abrabo na wo bo no se ka bibi se entena se nyiwani enyo age newton for no we mo omo aka omo ho enka wa mpanifo se entowa da enu wasem na Dr. Baah na wie yema wonti ase se ye kaso obi yale a wo so ode ba Dr. Baah me ma chire omu pa no hu se o yale ne ka se fabula Dr. Baah a se be anya ntro bi
enya azabi ane ye wo da bi eye no kure trodo ane eni wudi sa nkomo no gie number no eye 0244 988 004 0244 988 004 and it was 0244 08 34 82 0244 08 34 number way and I Dr. Baah number ye didi juma ewe aso ye ho sa wo hwe Dr. Baah ye wo Kumasi atonso ago Government Hospital na Baah Hospital na si atonso ago no na chi ana Dr. Baah yan ye wo afi enkranso ye was Pinterest Road 18 junction ho nso ubehu Dr. Baah ewo ho ena awie ye di nkomo hweda bia ya na ye kan ye boa ye ka dompe kase enya bibia nti ne ye ka ne sawo eye wunti ana Dr. Baah ka sa asemu yi enetie ne ye pa eye wunti wudompe sam no ane ya me ka sa papa bia nya ho hawo no edon wasem nam no wo kase se wantie ne ya obekwa konya de papa na nya na bi edie be ntra na chi eye ne yewu akoye operation amana kafo okọ no nante oye wie esisi anante ehun akọ atwe ama no enti ana wuwu nti ne ye boss adawro na chewo se edie enti na dani danya Dr. Baah so ka chewo se wo dompe ye wo hu aba wo hu aduru asebe obi fra brosa so eto so se betehwe man nkasa emu bubu wo na chi ni ahwe no na atotoa visa habanya ye kura ye de sasa ya de no ano ohye etisi ye bodawro ka chewo se wa ye ka chewo se wo ha wo dompem ebie ne nsuo hya ase tuto ya wede ya sesenya awabai wona na bi umami bi sasa bro tete no ode hyedam a o kompreni ni nipadua nyina tutu ne nkasa mu nyina hwe no eno ho asem ye ka chewo na awie ise entrata won tietie na makwa nti baabi ye papa no woni ye ka na obunu agu asum daabi wo ye sa yade ne betra wo so ama won so wahuna mane efize se obi sasa bro wono so pa na nsuo tutu awo ban se wo ka ho asem ne amane huna wo huna akama me nka besu ama no nanso esanse ni wo so nti ebia wafa ne tra daabi ye ka rheumatism ka sasa bro ne ko wura ni padua no hya ase se wura mo je akire na wa hwe su ene brabo anu nti mra me ni wudi nkomai obi ti wa wo bre obi wa sasa bro na etete no enu wasem ne ka che wo se wa sasa bro ana rheumatism etete wo no baabi a wo so de ba eye chamfo ba nyarewa nyina bedwane genti a wo so de ba ne se ye wa haban bi a Dr. Baah ya ba so bomodi wura ya so ye ho ne rheumatism sasa bro ana etete wa sa ba ni bo wura nipadua nu koka nipadua na ubo sa die bi afra ne sasa bro bia na afiri wo so enti na wie ya me ni wudi nkomoyi ebia na wo na na bi wo ma me bi sasa bro bia na wo ba yi wakadam o kompreni ka chemu se ni nkase mu ohwe no mesra mu momfa ne ntena ka mu momfa mo ani nkyere Dr. Baah yan ya so ye ho na afi yen hwe no ma ya wo no pains na wo te no ni dompe mu aye ne ya wo tete no yen kyere mo sa haban tumi wom na kuta Dr. Baah so beba amya de awurawura ni padua nu ni din komo ni edin komo afa ni nua ba ko efre na arthritis na sa arthritis ne de ono so ba bi ote ye ni padua wa aposo na so wo konya gregro na wo aposo no o sa ni wia afa na dompe mienu utwi eti na obeti obi ma aposo ye miya me pagya me nsa enye ana me nsa wei mi somu ana ye miya mi ntimi kura mfa nkukuru me ba maame na be da die nkukuru ba fizo wunya akwa ma Dr. Baah ma yinyi sa o hawo no mfiri ni padua ni mu a sa pains na na obetie enti se kaso obi arthritis asoso ni kotodwem enti mani ntimi nante a eno ne yese fabla Dr. Baah ho ne ye hwe ma sa no ma na amene wu gregre na nyankopon de ahyehye enkasa na nimu a yade na ewewe no waba ne aye ne yie enti na ebia waposo na yo ya obi die ni kotodwe wontimi nante watena sia nunum no akotwi kobrama nyina nunum agu ne yam anso ni kotodwe aka ho wontimi nsore nante maame emre duru se wo be sore di kotodwe mu yade na bedan Dr. Baah
awon so akoma ato yem enti obi ane maame ne papa ebia ne busuani bi oha ewo ne kotodwem obi dia keka obi dia yedede obi dia yayawo obi dia dia ya menene na keka bom tu behu obi ne na ka bom abeya nanta sebe obi nso dia ba beje ne ho abeye bolege ni nyina sense yade na bese ne kotodwe no ama gregro na ehwe ni nyina ye nti ama ne nan no asai na so Dr. Baah ba bia wo nan na duro bia na ofi se abambu aba no de be ye ho a na ye ne yie eno na ma hu se yen ye da soronko e wa habanduro ena bibiduro mu yim enti na obi ani kotodwe ye ne ya ama na kabro sa so ene so obesi aba fon kra be di nkomo eden wanto ano so wontimi mafom ni nyina san se ye ni kotodwe ye je opoma ato ni amadu nan na ye okotodwe no anante e wo Dr. Baah aso ye enti awia ye di nkomo yi se ye okotodwe afabla Dr. Baah obi na mu dompabu edi enti ne ye so na mu dompabu afabla Dr. Baah die di nkai ye nimtoa dompesi ani a etoa ye de atoso mienu ye waduro eduro ne ye wole ya haban enti ye nkofa dade bi na hwe onam e ya haban ne de tu dompe ne so amanato a de atoso miensa ye toa wu dompa o ha obi ani wo na no obi koto obi dompa o so oto awie ne nsa ebu ye wo se otimi de kona no obi a yesi ato dompe ontimi kura nsa ntre ne nsa ne nkona no na we ya to a ye nto ai edu ko yesi ya wu didem enu ti na Dr. Baah se on perihwe ni mu se matozu ntimi mfanya hwe no oba na so yewa yen yeto a wodon sako na ade aba wode pagya ade wonan no wode bebobo wode beye dwumadi bi wo so odie enu na toso miense e ma hunu se yeto adompe enti Dr. Baah se wokonya nkwanhia ama wudompe mu abu a wo petoafo wo asase so wo Ghana ha de ba bia ni daaso wo so oba me yeto awudompe eye chamfo banyare wanyina bedwane na so be won yeto awudompa kane no na za America no wo 15 minutes a yenye to awudompa wo be ko no 1 hour wa wontena se fi se wanya hode foforo awura dompenim ama wo de adwuma we aye kan e bi obi tifia na adwuma ni bebre se kase ebu aye kofefa dade na Dr. Baah ahaban no se wunnim ahaban de ya sa na abetena se aka nanso wunti ane akofa ahaban agu o se udompenim mu abu no fabra ne yento an tentem se de be ya dompa nko bi de beji wan yi ano ye de bosomepe ne ato sa dompe no na afi wonso ho ato enti na wie ye keka dompe keka nkasa esem a na baabi a ekeka kwa ye chamfo banyare wanyina bedwane wo se udompe ne mu abuo no udompe na acheche ano wo de ba Dr. Baah ye behwe ama ho ato obi na chika sa ebremu da bia eka kire no ana na me kan ya papa bi frɛ ye ne a wo so onante o na nachi no akoyi operation ne waka fom waka ho papa na frɛ me a wo kasa no o se me ba maka ho enso wo te se Dr. Baah kasa wo ba ye de aba be yo ubunu aguna so ewie ye na kwaye asem no o sa frɛ ye ne a eno ne ye ka che o se nkoye sa mfom so ni bi fo tuwachi na aba nika keke ye fa woto ne ye de aba tuwachi won ye banaji wo ma na oda ho a said ye wasi ada no kra kire se ho ato wawie enu ti obi anachi ka se bremu ye ne ya etutu na wo hu na mane no ena awie anidazo o se wo do ani kire Dr. Baah ye behwe enti se diabetes asichire yade na wo ma bi wo papa bi so wunua bi so a enu so ye Dr. Baah adwunumu haw ena etiti wunua bi a eye Dr. Baah o se yamukuro bi ana aju nua bi aboso a eno so eye Dr. Baah ana fei obi wo ho a eno so pressure bi ana tene so ana obre eno so o de ba Dr. Baah nyankopon adaroma ye behwe amani nyina atwa na we ameka ni nyina me di bewie ne se sisi yade wo so na atena se che ye mi sisi die da be na beko ana sisi yade die eno ana ku me maame a wotena wa ebia maame na daka na ye de papa na sie na die wa hwe anu hu nie enti nkomprenisa abra Dr. Baah haban a nyankopon adaroma ye di wura sisiem so mama di abo ene na ba chi number no ne de kasa ni nyina abawie ye 0244 988 004 0244 988 004 and it was 0244 08 3482 oh Dr. Baah you Kumasi atonso Agwaban hospital nachi ana nkranso ye was Pinterest road 8 junction he so for bag so per hospital kwaye ba bi ba kopo eno ane ba minini na so di birthday da June 4 June 4 chamfo ba ya le nyina be dwane
abusua ye di asem o akofo obi ba ne nanyem koduru fie wa maame ne so ne ho mu hia obi onim ni ba bia ka se ejable wa kwa wade maame etu de ga ne be kansa ne maame ne so ne ho mu hia maame ne so ne ho ne mu hia adam maame no edi fu ba maame minnim me ka che ba ne se o me nko so ye kwa no na maame ne san frɛ gen wo phone so e ka che ne se wanya ka se onti ase ne onti ase ne nti ase na satan mo ka che maame ne sa baya ne nyem dabi ho na baya ne be ka che se ene maame menyimu nti sa de be na maame ne ka che ne se onfa ho so onyimo ene kwan bi obefa so obe de anwin so ne befa so onfa so kasai na me ka cha baya se ne maame so onti ase no ebia na abufu nti onmentwen kakra ne nhwe ade ebia na ebedu ba bi na adwuna ide asesa nti ya ni 1 week ta na maame ne san frɛ bi ka cha baya se de ono ka no oka na anyense no onti ase maame ba emma ne fie nti so be yi akra na onyi akra no na me ka cha baya se so try so be yi anyense na mema police fire achire no so wo akra no ho sada na no office on papa na mejima de ahwema de na me ka se chi abaya no na abaya so wat nti ne 5 months 6 months na abaya no e sha ase se ne maame ha no nti menti ase na yenyi anyense na mse menti ase yi se adru busumi numu no ye menti ase no yenyi anyense ntum na mse menti ase no is no be ka chef no akonu maduro dada wakonu maduro dada enti ye compaibo na sister baako ye friend ma Jane na sister ni tiam na so oni no ni sister ni tight pa ni cruise na sister ni tiam na so be kwagu o ye na ye ade bia wan hwe ode asembe to so before that no maame no so na bufuo no maame timi hia me no okeka nza azo odi matem na so otimi ka chem se me obe me pass ma hyew maame no na da ne ba no e de before that no kasabra odi kasabo bra yeah na me ka chem se me fra abaya no e wa soro fio na mbuza se se na mate na enokre no si dabi na mse ntu pa chese my sister need to try na fresh sister na fresh me soft mama no ye soft mama no ka benya me fa ne cleanse yeso soft mama adwanima na me fresh of mama say say na my sister na aka cheme mbi ebusa ga no so aga ne ye onka no kre na mama ne say o de minya abotre na e mo mpa de besi bia no ye mfa ma awrade na mama ne ye de eka de say ndi ona me say bebusa ba say wanka no kre mema police fire achi no say ai sofu bi na ma na duro say on fa na say asofo so tu anyinsen no say sofu na ma duro say fa say anyinsen no say na sofu be no e bompaye no say sofu na ma na say da duro na sofu na de ma me na me nta gani ditro oyobi a otimi kika di atibom nti o yara mbisa se aduro be na sofo no de ma no se sofo no e mix tami awu ne ayamo friend se e mo ba ba bia wa ha no bia nkomo also communion wine no de fry no de fry no de ma na so o de ma se fa no ma na se fa dware no so de ma se o fa dware nti odi gu ani ye funu na se na se mu ye koka mi ma ni one more aduro se fa no o se tami awu nti before that no answer na onu na sada na Christmas time na ba be ko Christmas time ju ga ni pie bia na medua na mente ase nti me busa se day na opie no okọ he no se na amuye party bi wo ai na crab bi wo ai fe no Europa 2000 obi a wonyem no nti ono amukọ ho nti ona boy ba ko so na do onyem no nte ho no tene ma yo wono na uja na ma ne ko dance me kwa adwuma meba no ni fu no sometimes kura meba no na ai boy bi e we fi o ne boy bi ta gina e fi o me busa no ase na danfo
ɛno no ɛbɛsi ntwam nti mebusa sɛ de na ɔne ayi opia saa na adwena wa mafie no ɔkɔ he fa no so ɔne nadamfo bi na yɛde epie na boy ba ko betie ne yɛfɛ no kofi ɔwɔ ɔhene gyan ɔna boy no betie no sɛ na anadwo no wɔhyia ne ayi guy bi ne yɛfɛ no akwasi amukɔda hotel bi wɔ ayi hɔ no hɔ na amukɔda ma ade na wɔnyem na ɔnyem no sɛ akwasi no mu na yɛ dɛ ɛhyɛ na duro no akwasi no so na sambe na asa cheche adane akwasi na akɔhyɛ na duro akwasi no mu na akɔhyɛ na duro na akwasi no mu ni na yɛ ne mpran ɔno wo yere nti because ɔwɔ yere ne nti no na ɔmpɛ sɛ na yere no bɛyɛ dɛ ebehu ye tie bra akasa na ɔmpɛ sɛ na yere no bɛyɛ dɛ ebehu nti mi yakɔ maame no second time ntɔkwa bi ba gen ne akwasi ne ntam ɛna medima no kotu na akwasi ne ka kyerɛ sɛ obekume aku gen no na yɛ de kɔto gen ne maame ne sɛ na akwasi na yɛ aka so obekume ana so obekum ne ai ne ba no but me de makɔyɛ report ɛwɔ police station sɛ akwasi na threat me so obekum ama na sa ne bɔ nti ba mini sɛ ɔno ne ba no ye akwasi betima ya afa ne ba no nti no ɔmfra akwasi no ne ne enkasa kwasi ampanyi ne be ma ne maame no kwasi ampanyi wo ye jimi fo pa me na me de me ba na me se me ma wa na we ada na wo so ontwon Chese ya na die na mu ko fie bim ne yase ma mu ma mu sister ye beba wanyim na ne ma me mpere a mane nko say ndi nam ni so onyim nti no me ma me na ka so on ti ate ma me onya okwa obekwa kwese anyense ndi na me prevent so onye de onse anyense ndi no akwasi no akwose na duro no na na de na akwasi kwose oni akwasi koda hotel wo ye sure so anya so wanya no hwe bre me asemu wo so anya hwe no se officer ni pa akra na woni obi atima koda hotel ba no aka on brada aka chem so anya hwe enu ntwam ko enkoda ho oga ne ba be wo ye owo den owo ba owo ye no akra no hospital no ko ni bibi a me na me ye bibi a me pe obi ma no dwara akra no ye ne maame ne de wa ma ho maame no dia maame ne ba ho eye oba na akra no nya be 2 months 3 months 2 months na maame ne ba ho nti oba akra no ye nche na eti oba na hunu ko oba na akra no ye nche dada nti no maame ne ba na me maame na kunya so ntrasa nti mama nche me ba nti a me ba nti me mpento kontina me famatare gu ko na me pia nti me pie kontina ba bi kakra kakra me ma se me ba fi me ba ya maame ne nana no eto papa we ne yo papa o na so okeka nsem edigu akra ni tim akra ketwa ne yawo no dabi ai pani de ode ne ba abeku no no okeka nsem kire no na ode ye den nti ho na me ye de me sansa machi ekopa ba bi tira ya nti me be no ye de okko eno asemi chese me dwu wa me nti abaya no ja akra no to me so se wa wo awi nti no okwa ko ye adwuma nti me mfa me ba at the age of month of 3 months 3 months o ja akwala no to so okay moko mbiti ma verify I singlet where you also be a friend of singlet onu na negotiate so e na odi akwala no fine so media na I am offense honorable member be a friend honorable or nkransa for MC on na friend me wife crash ATM imagine baby obi amechi am ma me no ene ne kunu ene friend me say get na ba ho ene abusuafo na ba ho say amudi twan friend bant no za tam no oja akwala no ma no edi say ede na oja no cause oja na akwara ma me anopa nwumre e no so osa ba je ne ba nwumre na musamba so ba je akwa na me da na akwa na ede ma nti eno no ye kwa ya mo ka chem se mi ma akwa ne edi diska de bia on tran ne ma me na me so me ntina ba na shamba shoba tambia me first kan ne de enko manti ma me na gidina mu se
ono me first kan mesi ono no maame no so na maame de scan ko ba ko mienu mienza me ko bia maame no so onzo scan no bi adenti na me bisa za maame ade o se me first kan me ba me first kan ma ne ba no na me su mate me de scan ma ne ba no so ade maame no so de me na me se me ba me first kan mre no na za maame me ba what's me first kan emma sikasa no mutwa ma wa na de sadanta na 50 cedis a day I davi a week ni na 50 cedis that time 50 cedis nti me kwa na me discount akoma no nti akwa no embenya 1 year 2 months and again de akwa na brem say ontimi hwa akwa na bi ntimi nyima de na me hwa na me so na me jema me ko ba bi a me ne me ba na me di ma de ko school me di ma de bibia me ko adwuma me ba chemachi me ye ba bi a akwa ni nya be almost be 1 year 8 months and again is ediko to sofu bi anim say hey amo me pa ma chona me ne ye de ensantna hwe na on me ga so na oba sanje no o sanje me sanje hey office man hey bra na mudia ne ya na ye de ba dia wo sanje abayi we sanje ne time me sanje esane na wo me bo a me ne nwu bi me kase sanje no yo me sanje no nti me ne no wo ha no ankasa I say baby ameto no na baby ameto no hoye cheso akeka na numa hu ahun se esi bi enanum enu one ne ma mo mudi ne kwasasem kasa nti beje no no abaya ne tini ba bi na na meso me ye de metimi ba bi enso se no obeda na ye da bia ababa ani ni yo na ye da bia nti no edu ba bi no na amofense gabre asamono ase ya ye long ewa akra no wanya sei akra na nya 7 years edi asam na de wona mama gani di abaya akra na jana abaya ni photo da so odi ni dwane edi sei 8 months ni obani ni odi na dwane kwan minim nana akra no woni ho nana wo hwe no no na ede no tumi beje no one ai kafra ode me ko police ewura dinya kopon ade no from day 1 efie na wo komu no yesi ye hia wo ho wo sesetter wo be ya wo ton de kokoti eni kenke waji bani de adwane sunya ya bonte so benkete cheti tv susu chese na de wo pa be ma e ya wre hosem ble kafra osima akodi me pan wo ne oba na koda ewen just no na bit much e ya no kan sansa no to so mama akra na mo jene man no akra ne yare na no ko no ko hwa akra no seconds na akra no echu so misumi ni se akra no so e wo me nche no akra no ntisa nti me de akra no ko Dr. Beck hospital so me de akra no ko na doctor ana Dr. Beck said akra na infection na me to na kra ketwa de 7 years oje akra no onhwe so no adwane ma akra no oji skana no ode ni kenke no oto no ode wa yikenke ndi apa akra na akra no mata anumada na wo nwale biem onwu biem so nka ba no ble kafra tenase na mo fa ne phone ni to so ababa ye friend say ble boy sister ye friend say Monica Yaboa, Sunya Brono Besso now. Say, so that's what Sunya ho. The numbers were what was the number. As baby, I can't recall it. Nippon or then I number the apparent so Nippon was the number. Doctor, I am Kawai. Your tearful in
Medpoint Pharmacy and Amoti and Kawi. Senate BIA no. Yetie abrabom nsem kakra na ya camp mudin nsem enso kakra ye office ho nkoma na ye bedi senya etiefo age office atum no aya na brain mu no ye koso na ya ba ne de ncheche kakra ma bra ye fa office ne nso yenim se office ne ye titru pa wa ma hormones ne balance enti enani ye bisa ne se adentipa na huhia se yema yani kon ye hormones so se ebe balance ye di kan no se wo your ba na so hormones imbalance ya wo ye prone to infection also ba bi wo ho a wanya yeast infection we treat enso enko wanu mu nro bi ese so onu bibia afoforo to make us doctor manu mu nro sa nenso me yeast infection enko mostly no aya na a hormonal imbalance na this yeast infection no eba say hormone a friend estrogen no say e distortia ya mostly no ma vagina no pH na ewom no enye stable until we are prone to yeast infection. It is all your ba na say what treat yeast infection na nko a say o balance your hormones na fe dia o dia draw kan ho a o treatment no ebe ye adwuma yie nti for office no say o yeast infection na say na be ya onum nura obenom a ebe ye yie ebe ma hormones na balance afin so your ba na so hormones imbalance ya utumu say oba bi ho a waye kese onhu ba bia ne kese ani free otumi ye kese all of a sudden o say me pedra menom am so beti then na oye ye onim ne oye ye waye kese all of a sudden obi so timete all of a sudden enti ye hormones no ene ne kita ye nipadua no enti say hormones ne imbalance ya we prone to eno so otumi ye kese bia odwen ho a ho nte ase afin so also you prone to PCOS, polycystic ovarian syndrome. Enti say unya PCOS nso utimu say enwi bi a wonhwe kwan bi tumi afufu ho obohu abodwe na abodwe afu okokoso na okokoso afu unhwe nwi ne kwan ne nso na eba esan hormonal imbalance ni nti na unya sa symptoms no eno nso ubetumi edi ho djuma afin so sanso you prone to ovarian cyst nso hormonal imbalance at the ovarian cyst nso ba enti so waka hospital doctor say oh ovarian cyst mpempi no waka hospital na ovarian cyst doctor ntai ma wadro obeka kire say ko eno abeko no kre isan say hormonal enti ma wadro say jedro we na nko say doctor be ma wadro a ebia no ma wadro be ma hormones na balance eno ne wadro doctor betumi di amount and into that year canful of system no afin so so hormones imbalance da o nya menses it me thick very thick na clot ewom eyiya baba afin so ukwa fichira uti ya okese pa afin so se o hormonal imbalance o ovaries ntimi ntukosia ne ye enti se ovaries ntimi ntukosia ye dia e kire se untumi enyinsen yesa se kosua na ye twen be ma hunso awana be fertilizing no nti ye hye nuano ma nkran wo hormonal imbalance no enema be brain na deba nioma hunhwa kwan potimi de hormonal imbalance ba nti ye nuano ma yema yani nkoya pomuden ho na de biara da no ye momodin se be balance ye hormones no o ma ye bedi mu a ni nyina gina hormones ebe balance so se wako aware mfie pi wontumi nyinsen obeka hospital doctor beka cho se bibia anyo nenso na ye hormonal imbalance esa se enya yare enti then a doctor no onya ma enu nti na Medpoint Pharmacy ye ne ye nhwehwe mukuo ya kan boma ye de adro ngonwaso aba wiase a ye frɛ no office no se unum adro yi bia eboa wo bo ho ban ma hormones no balance kama entwen se obenya yare bi ansa na wanum office se san say supplement se unum supplement ya ebo ho ban balance wo hormones yi ma umma yenso edimu pa ebia ye kasa yi na obi pese obisa se ehin na menya office adro yi bia to
obenya bi wo mu pharmacy ba bia obenya office CB so oko Dani Pharma PFA NNA Pharmacy Costa Pharmacy ba bia be ko bia obenya bi wona wo Sunyani Green Light Mose anase Abrefa Chemicals so techima no betimi enya bi wo ho oba Sompa hanso a obenya bi your numbers no 0596 607 858 0596 607 858 sa number ya WhatsApp ebi a be frɛ no esan sɛ etiefo frɛ bebre nti no na yesi user busy obetumi a your audio di ama ya WhatsApp ana obetumi a send your WhatsApp message ye beje also ye telecell no 0500 210 133 0500 210 133 so unya hormonal imbalance no a afei nia obehu ni se unsa buo no ensisi so obu unsa ne a ochina emba obitumi efre o say doctor beye afini emimbu me nsada obi wo aboso mi nsia ne ombu ne nsada like oko hospital a ye be ka che say beba no kre dan na ye beye be ma de yaba nhwemufo ameye hu say se onum aduro a eye mayo inositol a ebeba nanso na wokotwa so a aduro eye mayo inositol no ne bo ye sen untumi nto ne bo dindindin afei aloe vera nso eboa ema se wubu nsa na emayi a ebeba kama cinnamon nso tumi ye se adwuma no nanso disa wokotwa so koto we mako obeye ne sen yampesa obebre enutini akasa ne o menyina bom e de amino acids ne minerals aka ho e de aye office supplement yi de amawo se numbi e tablet obanum ba ko pede bia eno asa o de asi table so o so no pa no amene ba ko eno anu no nti wo ye oba na se unni office edro bi o fi a o ye wo ho se o oba ba tobi ma no yenuano mema no yentobi ma yenuano mo ma no na mbo omo yen renom se wo hormonal imbalance a mood no aya entirely stable kakra bia na obofu obi anka o wate nka nso aya ba fom enti se onnom office edro bia unya enemu ate nka yie afi nso like ohun sisi ohun so ankasa ohun sisi ohun ankasa enti se onnom office ta eboa ema se otukosi a ohun ya broni friend ovulation no ema bebre ho a oba hospital obuza ne se ovulate a ohun o se doctor e den onima de kro na so se onnom office ta o tukosi a ohun afi nso ohun ebre potin se woni ukunu hia se wo hwehwe abofra se ohun se watukosi a obi nka nche se watukosi a enti se wa ware mfie pi untumi nyinsen na ohun se utukosi a nom office edro ibi eba bo ama wo hu ovulation no kama na ama ukosia na tuye nhwemu kire se yedi mfie aduasa ekọ a ye nkosia na aye wo no ahode no ba form kra enti se wo mfie aduasa na se onum office ibi a o ye o wesan se nkosia na wo na ahode na wo no anu abrase nom office ibi na emma kosia no enyini kama se na be ya o hwehwa wo a ombre ebema wo menses nso abayie afi nso ebema ubu nsa eyawo a wuhia no ni nyina ebekọ obi ho a obu ni nsa na obi atene nka ensese wotena ho masa de ne ba supplement keke any side effect bia into numbi ebeboa wo ye numbers ni biem 0596 607 858 0596 607 858 esanso your WhatsApp into bet me send your WhatsApp message and now say 0500 210 133 obsessed aba amama nyina aba mema nyina adamfo woman of faith for men nyina adamfo obsessed eno an ye no ye de empire baka ho na ye nyenyam saa ye nyenyam doctor bibi akoso emema de enugu so na da be na we kwa photo shoot no doctor ajimani mate da wo ba platform so ache we na be kire ya de kakra you ya enya birthday ni freeway
Ajoajina. Or a newscaster, I was Sky FM. Ya Grace, one I wish you happy birthday. You, Jenna, and they answer, oh, my happy birthday. One that's we. Wadam Fontaine, what did you for 2 soon? So that, them, when you to you. Young Queen, Obi the Yanka back open out here to your soul. When so ye, why a chan Agnes. I and they would dinner would that if you want. Eunices. Also, Banana, ya also Eunices, Frase. Edgy my photo to TV so. Yo, Eunices said, we chan, and now we do our day. Although be brave. Now, sir, your mission and quatentin so at the mount. Where be Moses Nana day Nanankawa. Yeah. One original. Also Kevin, also bad ben. I also started. Ever titting in Kentucky TV so. Nanankawa, and I would do our day. Yes, also Ishra and a quatente the mount. Kevin Benchley and Ocean ratio. What should I be Walio? Let's say Krondi say Bojare Ankasi Ankakra the Oko Walia Kokra Dini we are some procacra Bojare Ankasi and no China BJ Wadi Jadajeni Poso to a total fraud of food as a mum lady was one way pipa to Mumlana Mumlan Mudu Mumediti Blay Eja was a we more you never sano wow forward. My dear, what mammy tiasi? Who near no mau? It's a dear no more café with you. Mammy, I said, Mui Yao Pie woman. Now you say, be again one that I don't know by better time. Suddenly, my 20 years, cause me who is a beer and cannot cry. Yes, I say, grabbing or dear, no one you not to buy. Son me who no. Eti say no. Oh, we are not why there, why dear Nana? But you made no call Dobsu. I'm almost fair. Sir, Uncle Fakran, and Quay. Uncle Fakran, man, or Toro. Young quiet dear, no dear Cranagani. Or no, that you are the candy Acrano or more people. Minimum out the Acrano coil there. Or the Acrano coil, no birds in your. Hey, did there be an I am a consacran, no consacran? No, why home? Or the Mocopo, I those who are not in the man on or your back, me man in Shana, the Entiana Jawako, Marco Shano. And he made a man, and we share say, weekend be an acronym lamin chain. No weekend, no swamp, men found common, no school, no school. Na ye agreement, a truce, and I'm sure. Me call some of Coshacrana, not get at Chacranasi. So my moon acran. Or to be trim so kind, you answer. Or the bit may background on the bit channel. Na, o pessoa let's a cranning your banner. Me Busana or say a cran de Ayamiba. None how to say. No, besides, oh, Harness, Mammy, on to meet you. Na, no, mamma, away. No, mammy, no. Get a mamma, no. Oh, yache. Oh, my family last year more. I didn't coon. I wasn't Pompo on the minutes. I don't tell you. It is a gay when you soon hope him. Nemfantini Chromo on Sunimo. Meaning, baby, but according to the sister, I say, or Takwabe, or so Takwabenso. A bosswana. Minimum, or say Takwabenso. I want to gay you. Or say, I want to the Acrano. Or the Acrano, Sana, according to the sister. Need say Monica, a create one. Takwan Sudi Sompa 101.1. Adisia mo share ya by way of suko koti. One will be power di nipa krono, one will be our jackra ne dwame. Say sa krono how many years? 7 years. On the ni dwane e di say. 8 months, man be 8 months. Last year November. Wonti wo mo kabiem. Wo from a wunya wo. Ne number ro fra Kevin Gede. Sompa FM. Ese we jai number kura yusu. Eh wo ba pire o. Maame, wo ba pire. Yo miss a champion susu jiji dem na brem. Ah obebre. So me da say. Hey, mudi me ma boni o.
So from me sawuti wiase a ɛsɛ wo ma wani ɛda ho enema bi esisi a sɛ wo fi wani na wo hwɛ sɛ bɛbɔ wana sɛ ɛmmoa wo sa relationship we ya wo ko mu vitiasere nyina no na Ghana flag no ɛkyerɛ ne sɛ enema enko yie na mihu odokoro a sɛ be na esisi na so a still no na wo ko mu no ne di kan na girl ni so ban enye ne eto so no sɛ bio awoho abafie ye hoho no agye ne efe so emena kwa aba emani nsuo krachi ko girl no maame ho no maame no sɛ nyo na to ne nsa efre no sese yo betinka eyanimonyam hye ese abrantia ankasa ene ne ba anyimo ya ono ankasa akofie ebi ekokochiri epe ansa na yere koto animu we de ono ankasa aba entina esese ohun se Mr. Champo ho meso yeso obi se wa hunu ntakwa mu me mfa ko. Hello ma me ma hai yeah no ma yes o se ababa we wa hunu otakwa ho pacho otakwa tonkoko drink yes siramu a momo ayen ni yanche no why no to me for people nwane metra takwa sa hello takwa kro be so hello oh hello me pa cho takwa kro be so na mu no me pa cho our old town odichi ko layout ni ade ina awo onenam kro num ai bla ni obekọ takwa kosi sompa takwa na wako police station ni akopɛ na kyem eti madam pa cho gina so ko mu na yemfa o number yi wai na momo ai Sompa Nkomo na ebechew Kevin fa number no mai na bra yi obefre akotakwa ho ni akopɛ na kyem ade hia ma hu ni takwa nyina mom ye hunu we de aye mla ma ye papa Mr. Champo so onu so hye etsia production la won frɛ ana onko Sompa takwa ebi ana de bra yi kan no nukura bi anim na bi onu so reason tia wode ne ba na dwane won kyerem na nte sa de aye pena kyem because wode akra na dwane aboso me nwotwe ope hwan gebi so ope blan ani on fa number ma no wi aso afa Mr. Champo kasa so mami ne na me ka no ese obi no obi eba enyinsen kura na wo mu ne ko chire pe be ma no e de ko tuo ne no we de be ma na aba be ma wo ye na dwuma woni ye master adwuma wo ye so mami e ye adwuma ye sika wo mu pa na sebi you want to wo be ase na wo no aba so oba ye so mami sebi nya bro ni be ya don hwere mienu pa na wo kasa abrante hu wa mana kwa aba wa mani nsu anom wa musa no ekwan so enso so abrante nya daje etra ho eno so ono kasa bo na mane wo boye no ma mi bie na no a wo se oni ne sunsu ase ne de enhia eno na esenka abrante nko fa ne ntuma no otu no dwane enso om de so om de ko mu wo da minim sebe gina wa na no ache ze to bo bi na ya entino wo da ti so asemi so maami ya ne beni o se wo mpre so a je na se wo ye se wo pompa bo ni ma wa wu so na che se edidi mo na de sa problem wo nyina aba maami no ko so problem na wie na se wo so fe na so na ye de yankopon se so maami wo de to so ya te ne ka ye hu ni nim ye sa kwa de yensa be kan e da se yo mam se wa esusi na yenua be me ya kasa no oba na ohia no we enye red flag o red canopy chese red banner yehu yade be because asem we o makaya asem bi a abrewa bi hunu na se asem o kan se ni tuntum no oba be ifo enji won pene ma ne ware ne ba bi na ato sa papa ye ote be ma betena si tinisu empanyifo na kan se chance bia woni mu aso na we die am say de da sentipa na akobua glass so a chese be ma tini suo sa no e ma ni bi ha twene wo bon wine e ma ni bi ha dwen o na be ma bi ka say
Bon wa fo ni bi. Omo ha twen chan omo enwo. Oh, when no mo na ama mema no bi asi gina yesa oba wa wo nya de ombefa bi ne. O chene chikura ka ho. Wo mo mfa bi. Enka wa hia be ma nka adwenpa ewo ni tirim. Woni obi akọ ba ya nwale wo. Wahu. Wadi e kira kofie wo ye na sede be ma timi je ne ba de ne hye na chi. Adie be bio na ma mi kokoti wura yanya wo. Yade ya som twetwani a open yie pe wasomdwe a. Bomode afa ho nkoja. Akura no kura ma papa ya sama waka okaja biu. Akura no ya wo no wadi dem. Enam de na na ye no. Abohia na nka aba ya ne ko yi. Akura no nya ya de. Wadi dem ama ne nsakura no nheda anya adwuma nti krom honkrofo sere no. Won wo kwa school kura na okosua de a na force nti se papa ya ne ko chechira akura ne wre. Enti sa oba we pa ne tete a enkade ne yemfa anya no. Won pede to mura ma oba se wo yem. Won e kire sen e ma ne bia de a wono mo ye de bia yesuma ma but e ma ne bia nkasa da ne kenkon a wo mudi mema no bia ni asem we ya ba ya so mutwetwe won kwa no kwatro na no asem ten so ye kine de a ene na asem nya planet earth ne ye beka no na beka ne je say we Pluto na ye ko Pluto na akwa adai ye adai e me ma ya mo hwe yi wo ko fie bim de de dua kwa no pam was still Bemen's row owu obeko Bemen's row owu obeko hey ade de so ni bewu na brampa malady asem ne da wo no ena no se na mo asem se memma nsore yen sole nko he malady man ka se memma nsore na bemma bia no nke ben ya oba pani bia koye fa ne fa mfidiem man ka ne da yi mu e fo na frefro Kevin takwa fo no mo ahunu malady yo asem na anu ya ban etiana ni kire so ansole anko ade betimi ane aye malady mesin ne mani bi wonyerai ene mani bi di ne ma na gudro no to aso kotakura ene boni abani tirimu obeko malady emema ni bi di man emani bi di mema wu hwaba ye wo da tv so yi sensem abrante yi kan nyina ye no kura malady ewura ni na busuafo ni na ani ni yiye kura malady ene mema dodo ase ne wo umdi achezo mu yomma bebre adwane yeti anya no wasam anu wasam ya kasa ma ya ni abre ye ho a na wo de be mai moma je timso meheme ba wo de se wo wuo mu o enkwam o meheme ba no wasaje no waje no no wote malady ma bi hwe ye o e ma bi hwe ye o malady e ma ya bi hwe ye no mo di musuo ana be o ma yi mu malady hwa dia bebre ya ye na me takwa no akwa kopie nyame nwanwa se takwa ni bi wona opru minim na ye hunu ba bi woni nam malady abaya yi odwane nyame ohenase e kwanya wodi abrante ya faso no malady wa hwe ya wo hu ne ho ano se sanete de wo hu ne ho ano ye ninipa anisa abrante ti se tv so e suni so ne hwirimu ni so adai e de akwa wo so wale fofre malady awade ne de ebi ne de akona ni no debi when on for ba fofre malady wo be fa no mani nya da je wo bi e o malady mani hwehwe mu ansa enu okofa yi akwa ya bo asese hwedi akosie akwa ya bo ne nam takwa esu kenke ene eye kan se kokoti ene de ne nam ho woni be ma wo na de na dwane malady de betwa tiawa ne se obeye DNA test no akoda no kra ne bi kra ne nya papa yi ba nya bla ne ba e se ne papa se de papa ya ni abri se wo hwe ne ba akam nyini so de ne bedwane esu wadi se hunu nya bla ne ba wadi se hunu ne samfo na sebi panisi anim guase enfata kani ba etianam di miti bedom no wadi ni tiadom ne takwa na ka utu kwa free sunwan se utu kwa malady enya kwasi bro ni krom na ka wukọ katakwa de akopede ho akotra takwa se to keke e wo takwa ho malady ekwe eboa ba bi onam bia no moma prosinche no wode obi ba dwane akwani nipa ba konwo ya fa kra no picture ne so ene ne ma me tu so no obi ehu wo mu nipa ba kofo ngo malady emema nsole afi ya sidi ye mema dia bia be kwanje malady oh ba ni depression break ye edi no so de malady akwani dia de etiama ni panyina ntiasese bema bia wawo ba bia wo to wasi bia mo hwe suku bia akola yi wo mu o mo hwe na ma ye precious play ne ma me di na dwane abosome nwotwe ne epe wo mo frɛ ye na ye ntie oba ne so anu masem omdo mo akawura malady mesi
ema bia de omo ye chese medwinu ho amenti ase eh why me fancy Dr. Dawood why doctor yi o say de so krapa ya le ontumi nsa Jimmy kwata adwaman ene kro no eno de won sa ya ka bia otu ase wonum 360 na de want ni twitwi 0241244012 manager nso abo manager abedu sanyo so say nche okọ ene maame ayi nti na ni abre na ni mafunu atua ba wa ya de oni maame a che fridge ma che eja fi e ke ka kwa fi o kwa fi e kan kwa ya de nti wa wa say hojo tum se mi nko yi manager akpe na o ya mama nja kwa aba ebusu afo mi di ma fo se wani ama wo Dr. Tam da so o se ebu ya kwa agogo he ya e kon wo ya de bia otu ase obetwa bre so so nti otwa bre ato yade no so me pa cho frɛ no 0244774282 piwak eye 3p garlic mixture yenko jibi eye busuan chemfa efie bia mu hia bi eye toa ehwe pai tini ye kokko ko jibi wafura hono ko jibi unase atata eye 3p kesi amroso eye 3p ntishewa eye 3p awo ya be wo teso ni nyina ye 3p garlic krogen ene de aye 0248928824 me pa chao o say RSYD Studios ena wonum efree yankoi o say o pese wo ye odwumadie bi na probi obetwa photo kama ene ombe ne kama de amawo se wo ye photo shoot o se wo ye de ben yo backdrop o de ben yo ni nyina setup bi na pese wo ye podcasting ni nyina wo mo be yo so wo mo nkrama ala mabase of first Coco Street hwa frena book appointment in Tentem 0574 715 778 0574 715 778 and 0303 974 822 as for mana yankonko jibi oda so ase moton eye kama umpa oda so nya jibi eni adai so bone eye asfo ene nam etuji asfo mudia wose ni showroom nyina say a queen size mattress say a king size ubenya bi Lawson about center delay my capsule the virgin doctor papa wonuro vinche duonu wonuro Lawson loke jibi Lawson delay Lawson about me ebema ho to boy siesie ni pedua man me man baby etu aduro to na aduro bia 0242133577 3A Herbal Center eye Coco Master no I am team Coco Master yade eye 3A Coco puma wo jibe tu afiri ho Colina Dan Herbal Mr. 05461707 Express Group ye kwa brochire ni ye Canada ye kosua New Zealand ye ko Germany nyasem ketwa Austria adie bia to say scholarship ye fa kwantu ko ye adwuma obeni nyina ticketing obey amount na obey ne kama edi amount 0249000448 Kenjen eye nsukroji ipacho fire de bi edi nsuo ye kokko jibi otopon akala no bom eye Kenjen ipacho ye Kenjen yo Brema UGC Tafuni Road ko jibi aba rutu nkwanta so ame so ensompa dada no 0241449191 Liberty Conference ye kwa bompa ya ko di mai ya wadubu ache wakano ho onyame akoa obe bompa ye foot for tot adihye nyina ye de ani kirem se memini de di animu enyasem ketwa nyame tie sini so amma odi ahofadie no oje abre nyame ma me pa chaw adansidi akese na urade nam ne boeni so ebre odi ne eye adwomtofo ye maame me belochre minister setecham kwa me jedu wote famfre pomienu de wompe wa brabom chrogu ba kom na chweche cancelled ne wope chrogu ba kom na chweche approve na onyame befa ne boeni so atwetwem edi amaw eye Jubilee Park me da anopa no nsia pepepe oh glory hallelujah me pa cho bebre offices Tabita Clinic eya sabia soronko ye de abrofudro enya bibidro ye kabomu a ya de ni dwane me pa cho se ojonso tentem obehwe wo sabum amanako sisi fo ni kirem no won hwe bibia ma Cindy Junction ehwo ne ye wo ahojo da ban ya ye ko 0202347647 a bishop apembrade fie ne ho odi gu kom odi to nsa odi gu asene odi hwe waso wo tobi akocha eye wo silver pra 5 city kura eye wo gold astam rom ebuso adisha market ya chi kwa jibi oba ko se aduako wo buso ho sebra na be jibi 0598585219 bibini tomapo o se duro papa we o satanfu ye kwa jibi o yam tutu wa wo se how bia
chi kwajibi udidi a wu ebeboa wu bunya ama ni nyina firi ho ebi etu aduro bia ubenya bia to 0541337810 OCP Ghana akuafo nsori ye mo amudu atoso de ye gusu amana so ensuo to to OCP 1515 OCP 1020 0555909437 Leicester Ghana amwase o amwase so ba obetumi anante eye yawa kokudrom wobra wachima nhwere duonu na ho awese a extra long heavy flow minty 0501390337 Kojak Farmer ye ko hosesi ye aposin eye kama ye dibidie na aye ebeyi usiase nkonkonene ama osia mfita enu so bema uti no afiafie paye wunimu so nsio ama ho ato 0531069945 we ye Pepsodent cavity ye nkwajibi sesi ye o se fenfem ebem na firi ho ni nyina be ye firi ama ho ato aboawo eye Unilever ani e dia ba juma na brampa malady enti na medi sie no malady medika ka se awade a ye ware no se won no yira malady nkowa no unyini ni so nkoware no so obi ti se abebe a ye kana se mi malady na se wo yiri ni a wan hwa wade pa bi be firi wonsa hwe se abrantie di akoma pa ne wo do adi nyinse mfiti ase nyina no hwe kwan a wo ma me kra de ne fa so eti wonfo ni anto bibia ama koduru se ne wo de akola na dwane afiri ni chamo de ani bre na wewe ne ba malady me se be me bia se nei wo tena se na sisi utirim na afiri se awo awu ni mu na homa malady fa kra no ko fa fidiem fa no ko fa fidiem na yehunu ba bia moja ne firi ba na te wo sa firi ho e ma ni koduru mfie bi e se me kai mi kro me bia si pe malady akra ne benya mfihie aduonu enum amfa ansan yehu ne papa na malady hwa asem wei unu ha akra ama na nya 25 a wo ha betwituo wo hwa ni bra akra beba eti sabre ye unto wanza no akwa hwemfidie nim no wa unu say oba na nya oba ebisa mami we be mambofu obe mambofu se sema papa yi kanyina sa na tie dia ewura ye mambofu obetimi ahyeman ahyikro utimi mfo bi ba be mamfa sa akwamfo we so emema sorry me se 2024 yi malady 2025 be me bia sorry emo be bia nka wo nhye first na meme suro sa asem ba mekwa akwa asem production line na that TV no so no malady frɛ na mon kama asem obi antro obi abia mafi ema ni disi emema yesu adi besi hwe be me wama ama mesu fi ha agebe unza kra watakwa agebe unzo watakwa malady me da sipi ye dia re won so si ayie ye ne ayesofo maame owura yiri mevisa Japan maafo a obeye adwuma e wo front desk sofo maame afirimu ya Assemblies of God sofo maame no ye adwuma wo front desk ha na eyare wosem abusuen se wo de ne betompem memene da 26 ewo abuyakwa odwamni bia da sunu hwe na ni achi na ni mutete kope ne korabea ewo abuyakwa Old Liberty Church premises hwa obetra se aye no wo aye Division School Park free prem to break up manwumre no nsia kwasi ada no Word of Life Assemblies of God se passe en obekọ na ase som no abusuan de nisuo ni brabo se aye se yemra meta abusuan no achi ni osofo Pastor Japan Mafo Patrick achi na wonkata ne doyire achi eyare wosem pa sof maame onyame fa ne kransi Sompa dia brichi aboye abusuafo yenkwa homa ne so na ye hwe bra we die na da ho no enani kire ya sole kotakwa na kopoba 0551931931 0548931931 emu oye o sumokoni 0551931931 0548931931 Hello. Ejampa choma ne so kakra ne nti o why? Hello. Me pa cho wo kasa ne wachiri ye nti. Oyini ni ma ho. Ya je osu eburu. Ba so ye fena na se wa ni ka se free me. O ka se free. Oyini ni da ben ni ka be die. Mami o beto thank you of reminder.
Hello. Yeti wonka. Yo. Me pa cho just na o talking for my own. The odi akra ya dwane. Me ta se be my. Ah, wa beton kenke oblema da. Oblema I san na wo ko kwasi wo no. Ah. That's one the kenke no de na munkroso. Mo ka de ma pape. Yo. Na so me ka de ki. Hello. 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 I don't papa hebe mami. Hello. Hello, mama. Mane so kakra ma ye why? Hello, mama. Yentie o. Acho Sompa ni. Ai. Hey, me pa cho. Si se ya de wa ye di. Hey, o sne bonsam mo. Sne bonsam pa be bia kra ni si bia no. Mo hwehwe na ma be me na wa bele. You. That's it. Hello. 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 Then I want you what you say. Eja, me man so kakra ne ente wonka asemni. Good afternoon. Afternoon. Good afternoon. Hello. Zero 5549319 0548931931. 2 in this way. Hello. 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 Yete unka wa ikasa abrofo. Never show good afternoon. Afternoon. Never show. But my married daughter, mom, manipulating the pan, but yeah, plan them up upon them. Or yet, or Baba Papa. I never be saying that they get 90 years almost Munina chacha, mona mudu amotope. Hello. My one abani die. Say a damo said dia dio. Hey. Achimwano aja credit dwane. Hello. 2. Hello. Biba joyentie o. Hello. 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 Ba joyentie o. Hello. Hello. Abusuan for the frenesi. Why? Enti no. Na de wo ho anu no. Yanyanya ne ntie so wo takwa idie. Yenim se be free na kopom wo chena no. Na de be si anyasi. O chena nyankopon ya adom a. Mam se wa betra konwam. Na wo de dwumadi na to aso amam. Nti ya mabɔ na chiri do. Na bibia nkoso kama ede ba akota bi jechi. Akogye awade aman. To mbepon no mbeba na wa ifro no na yapon. Ti photo na bia mba behwe. Bojari anka aseme maka kira bije no. Se me ebo 1. No mo de hyedem sa himu ato him. Me na me na mesin. Enti no me 9 na me drive from us. 1 pound 0 seconds akora me ketu. Nti safe na mo be pa ba ruwa. Mo be ba na mapon. Na minyi ni se we de ba ru bia be si ase. Etwam kura. Enti abusuanfo ha bije kwale o. Ti free next week iko de. Mo be hunu nanim aye hyen. Onu mu kura wo mu na to pandada. Oba so tede ma oba ntum abrampa. Etum etu akasa on kan hwe. Hey! Na de fro e de aluple na ko ho. Abije duru ho dada. Ne ho a o cha tan. O duru ho. Abusua de asi